ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho muherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe Rudenge bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo kuri umunsi wa kabiri ndwi kugenekerezo rya 26 Nyandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe amwe mu makuru akomakomeye arabana n'umutekano. Turagaruka mu bice bitandukanye by'ubuseruko ndetse turebe n'inyigo zikomeye zirebana n'umutekano ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kubabwira ibiri kubera mu bice bitandukanye by'iki gihugu. Turebe kandi ibijyanye na établir un parlementaire de sécurité, gushyiraho imbibi z'umutekano biri gukorwa na buri ruhande, yaba ku ruhande rwa FARDC yaba ku ruhande rw'izasarambwe batangiye kubikora. Turabwira kandi ibijyanye na neutraliser les forces terroristes ndetse na preserve la population civile, kurinda abaturage uko bihagaze. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye n'ibiri kubera mu gisagara cya Goma. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na point de contrôle. Turebera hamwe kandi ibijyanye na sabotage, kwangiza ibikorwa bikomeje kugenda bigaragara. Turebera hamwe kandi attaque coordonnée uko zihagaze. Turaza kandi kurebera hamwe patrouille mobile yaba ku ruhande rw'izasarambwe ndetse no ku ruhande rwa FARDC na FDNP uko bihagaze. Turaza kandi no kubabwira crise humanitaire, ibibazo by'ubuzima bw'abantu bikomeje kugenda bigaragara by'umwihariko kuri abaturage bavanywe mu zabo n'imirwano. Turaza kandi no kurebera hamwe ibijyanye na embuscade cible, gushyira abasirikare mu myanya yihariye hagamijwe gutera ibitero mu buryo bwihuse. Turebe uko biriko birategurwa. Turaza kandi kurebera hamwe tactique de renseignement iri kugenda ikorwa n'impande zitandukanye. Turaza kandi kubabwira coordination inter-unité, guhuza ibikorwa by'amatsinda atandukanye. Turaza rero kubabwira surveillance continue, turebe uko bihagaze. Turaza kandi no gukomeza kurebera hamwe ibijyanye na condamner crime de guerre et contre humanité ndetse n'ikizasarambwe zigiye gukora. Turaza kandi kurebera hamwe document de violation, gukora raporo. Turareba rero ibijyanye na raporo ku byaha byakorewe abaturage bikomeje kugenda bigaragazwa n'imiryango mpuzamahanga ndetse niharanira inyungu za rusange. Turarebera hamwe kandi soutenir la population civile, gushyigikira abaturage uko bihagaze. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na renforcement des positions défensives, kongera imbaraga mu birindiro. Turebera hamwe kandi ibijyanye na création de zone de sécurité, gushyira imbibi z'umutekano mu bice bitandukanye ndetse n'ibindi bitandukanye. Turaza kandi no kwinjira mu gisagara cya Uvira turebe uko bihagaze. Turibuze kandi no kubabwira ku ngingo ikomeye twabateguriye ijyanye n'ibikorwa biri kubera Ituri. Turebera hamwe ibiri kugenda bitangazwa bijyanye n'umutekano muri iki gice. Turaza kandi no kubabwira ibijyanye n'ibiri ko biragenda biboneka bijyanye na Twirwaneho ndetse na FARDC na FDNP mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo ko bakomeje guhangana mu bice bitandukanye. Turibuze rero kubibabwira mu buryo budasanzwe. Tubabwire ibyabaye ubwo komanda wa segiteri ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo yishwe n'abarwanyi bazwi ku izina ry'Abazarendo, ibyabereye mu mujyi rwagati, ibiro ndetse n'ibindi banywanyi n'ibyo tugiye kugarukaho mu buryo burambuye. Abango wayikaze kuri iyi page ikomeye yanditseho amakuru, aho twibanda cyane ku makuru akomeye abarebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka turamvure inkuru yacu. Niba ari ubwa mbere dukurikiye, itushonda sabone kugira ngo ntuzongere gucikwa na rimwe n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubategurira ngaha. Ratangira nkubwira ko ku munsi w'ejo kuwa mbere ku igenekerezo rya 25 Myandagaro 2025 ku isaha ya 2:30 za mu gitondo habaye ibikorwa by'ubutasi n'ibitero byo kugaba byagabwe ku ngabo za FARDC mu bice bya Sud Kivu ndetse na Nord Kivu, aho abategetsi bageragezaga kuba bagaragaza uko ibintu bihagaze. Ibikorwa byateje abaturage 4 b'abasivili kuba bapfa, abandi 3 barakomereka bikaze, bikaba bigaragaza uburyo intambara iri kongera ibyago bikomeye ku baturage batuye mu buseruko bw'iki gihugu. Nk'uko rero amakuru atangazwa na Alliance Fleuve Congo babivuga, bavugaga ko bafite gahunda
yo kuba bagaye ibitero bikaze ku birindiro byose bya FARDC mu bice bya Sud Kivu ndetse na Nord Kivu nk'uko amakuru ya Demiap yakusanyijwe abigaragaza. Rero bivugwa ko bari bafite gahunda ya établir un périmètre des sécurité, gushyiraho imbibi z'umutekano kugira ngo abarwanyi ndetse n'abandi babashe kuba bakigizwa inyuma ababogamiye ku ruhande rwa Kinshasa. Hari kandi muri gahunda ya neutraliser les forces terroristes, gukuraho inzira z'abasirikare bafite ibikorwa bibangamira abaturage cyangwa se twakwita ko ari iby'iterabwoba nk'uko rero babishinja leta ya Kinshasa. kandi bari bafite gahunda ya preserver la population civile, kurinda abaturage bityo bagakomeza kuba babaho mu buzima bwiza nk'uko rero babivuga. Nyuma y'uko rero ibi bibaye, izasanambwe zakoresheje tactique combine, uburyo buhuza ibikorwa bitandukanye by'intambara harimo guerrilla warfare, intambara z'ubutasi n'ibitero byihuse, embuscade mobile, ibitero byagiye byo kwihisha ndetse no gukoresha renseignement militaire, ubutasi bwa gisirikare kugira ngo bamenye aho FARDC iherereye n'igihe iba ifite icyuho. FARDC rero n'izindi ngabo zishinzwe umutekano muri Kivu zashyizeho point de contrôle, ahantu hahagarara imodoka zikagenzurwa kugira ngo bazenguruke neza bamenye ibijyanye n'imikorere y'izasarambwe. Ariko izasarambwe zakoresheje uburyo bwa sabotage bwo kwangiza ibikorwa ndetse bakorana attaque coordonnée, ibitero biteguwe neza ku myanya y'ingenzi y'ingabo z'igihugu, bityo bituma FARDC igorwa no gucunga umutekano muri ibi bice. Abashinzwe umutekano baravuga ko izasarambwe ziri gukoresha kandi patrouille mobile, ingabo zigenda zigenzura ahantu hatandukanye kugira ngo bamenye imyanya yabo aho bahagaze, izatumye abaturage bagira ubwoba mu bice bitandukanye. Mu gihe izasarambwe zagabaga ibitero, abaturage bagiye bahunga kubera ubwoba bw'uko bari bafite ubwoba bw'uko bashobora kwicwa. Hakaba rero harabonetse crise humanitaire, ikibazo cy'ubuzima bw'abantu, aho rero benshi batangiye kuba babura aho bacumbika kuko rero bivugwa kandi bigaragara. Alliance Fleuve Congo yashyizeho Arte Humane, amatangazo yihutirwa ku bijyanye n'ubuzima kugira ngo abanyamahanga n'inzego ziharanira uburenganzira mpuzamahanga zibashe kuba zabura ibimenyetso bifatika nk'uko bigaragara. Amakuru atugera aravuga ko bakoze ibizwi nka embuscade, aho bashyizeho abasirikare mu myanya itandukanye mu rwego rwo kugira ngo babashe kurasa ku birindiro bya FARDC. Nk'uko rero bigaragara, Alliance Fleuve Congo iri gusaba Organisation des droits humains, communauté nationale et internationale ndetse n'abafatanyabikorwa kuba bagira uruhare mu bizwi nka condamner les crimes de guerre et crimes contre l'humanité, gushimangira ndetse no gukora iperereza ku byaha by'intambara n'ibyaha byibasiye ubuzima bw'abaturage bikorwa na Kinshasa. Hari kandi icyo basaba kijyanye n'uko abakora ndetse n'abasohora amakuru bagomba kuza kuri tere bakabasha kureba ibiri kuba, bagatangaza amakuru bahagazeho. Abaturage n'abasirikare bo bavuga ko hakenewe renforcer des positions défensives, kongera imbaraga mu birindiro, hakaba création des zones de sécurité, gushyiraho imbibi z'umutekano no gukomeza intelligence militaire kugira ngo hamenyekane aho izasarambwe ziteguye kugaba ibitero. Nk'uko rero bivugwa kandi bigaragara, ibi byose ni biri kugenda bikorwa mu gihe abaturage bo bakomeje kugenda bahura n'ibibazo bikomeye, ndetse kuri ubu ngubu benshi bakurikiranira hafi biba ntibatinya kuvuga ko ubuzima buri kugenda bugorana ndetse imibereho ikarushaho kugenda iba mibi. Mu gihe rero imirwano ikomeje kugenda ijya mbere, ubuzima burasa naho bwamaze guhagarara mu bice bitandukanye nk'uko bigenda byigaragaza mu ngeri zitandukanye. Dukomeje n'amakuru ari mu nyemerere tujye ku yindi ngingo ikomeye, tubabwire rero ibiri kugenda bigaragara aho kuwa mbere ibikorwa byo gutwara abantu n'ibintu ku muhanda w'ingenzi uhuza ahitwa Kaja n'ahitwa Kashebiri bizongeye gusubukurwa nyuma y'iminsi ibiri bihagaritswe kubera ibibazo by'umutekano muke byagaragaye ku muhanda. Uyu muhanda uherereye ku mupaka wa Masisi na Walikare mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi hafite agaciro gakomeye cyane ku bijyanye n'ubucuruzi n'ubwikorezi bw'abaturage. Mu mpera z'indwi iheze kuwa gatandatu no mu gitondo habaye igitero gikomeye cy'abarwanyi bazwi ku izina rya Wazalendo, aho bagabye igitero ku bagenzi bari mu nzira
bagara ahitwa Ibuhenje. Muri icyo gitero abarwanyi bakaba baragize ibikorwa bibi bakora, bakaba rero barasahuye abaturage amafaranga, telefoni ngendanwa n'ibindi bicuruzwa by'agaciro. Ibiro bikaba byarateye ubwoba bukabije abaturage n'abagenzi bagendaga ku muhanda, ndetse bituma habaho suspension y'ingendo kuwa gatandatu ndetse no ku cyumweru. Abaturage n'abayobozi b'utu duce baherereye ku muhanda bavuze ko hari element du mouvement d'action pour la changement bashobora kuba ari bo bari inyuma y'ibi biri kuba, nubwo aba barwanyi b'uyu mutwe babyamaganaga burundu. Ibi biragaragaza ukuntu intambara y'imbere mu gihugu ishobora guhuza cyangwa se gutandukanya kuba yaba ikibazo gikomeye. Umutekano muri aka gace k'Agashebiri kagenzurwa nini n'abarwanyi ba AFC bafite ububasha kuri uyu muhanda w'ingenzi. Abashinzwe umutekano n'abaturage bemeza ko aba barwanyi bari mu myanya y'uburinzi ku mihanda y'ingenzi, kandi ko bari gukora puwe de controle, ahahagarara imodoka mu rwego rwo gukumira ko haba ibitero by'ubugizi bwa nabi. Mu rwego rwa gisirikare abarwanyi barakoresha uburyo bwo gutegura ambuscade, aho bareba neza aho imodoka n'abagenzi zinjirira ku muhanda mbere y'uko bagaba igitero. Mu buhamya bw'abagenzi rero bavuze uko ibi byagenze ndetse bagaragaza n'uko ibi bihagaze. nk'uko rero babivuga, urujya n'uruza rukomeje kugenda rugaragara muri bice bya Kashebere, kuko abaturage bizeye ko umutekano ugiye kugaruka bakongera kubaho mu buzima bwiza kandi bakabaho nta kibazo na gito bafite. Dukomeje n'aya makuru, reka tujye ku ngingo ikomeye ikomeje kugenda igarukaho cyane, turebere hamwe uko ibintu bihagaze yaba muri iki gice cy'uburasirazuba, ndetse tubihuze n'izindi mbaraga zikomeje kugenda zizanwa mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho bitangazwa ndetse byemezwa ko kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru buri ruhande rwagiye rugaragara ruzana abasirikare. Amakuru ahari aravuga ko FARDC na FDLR bakomeje kurunda abasirikare benshi mu gisagara cya Uvira. Ibiro bikaba bihura n'amakuru akomeye yari yatangajwe avuga ko M23 yaba yafashe igisagara cya Uvira, ariko siko bimeze, kuko kuri ubu ngubu hakomeje kugenda hagaragara umubare munini w'ibikoresho FARDC izana na FDLR, mu gihe rero ibintu bitari kugenda bimera neza nk'uko bimeze. Rero muri FARDC ari kuvugwamo aya makuru avuga ko hari abajenali 35 n'abakoroneri 6 bahamagajwe n'ubugenzuzi bw'ingabo kugira ngo bajye gukurikiranwaho ibintu bitandukanye. Ibi rero bikaba bihura n'imikoreshereze y'ibikoresho, imihembere y'abasirikare, ibikorwa bya gisirikare n'ibindi bivugwa ko byagiye bikorwa mu buryo butari bwiza. Nk'uko rero abakurikiranira hafi amakuru babivuga, baragaragaza ndetse bakavuga ko kugeza ubu muri FARDC hagiye hagaragaramo ibintu bitameze neza, hagiye hagaragaramo amakosa akomeye, ibyagiye bituma batakaza ibice byinshi kandi mu gihe gito. Amakuru dufite hano aravuga ko abasirikare bakuru 41 b'abajenerali, harimo rero abajenerali 35, abakoroneri 6 bahamagajwe mu minsi yashize mu bugenzuzi bukuru bw'ingabo mu rwego rwo kugira ngo bakorwe iperereza gutsindwa kw'ingabo zabo bari bayoboye, bikaba rero bizarahaye urwo M23 yo gufata ibindi bice. Nk'uko rero bivugwa ku wa mbere ku itariki ya 25 ukwezi kwa 8/2025, umuvugizi wa FARDC General Major Sylvain Tikenge yatangaje ko ubu ari uburyo busanzwe buri mu nshingano z'ubugenzuzi bukuru bw'ingabo. Ibi rero bikaba bireba abasirikare bakuru bose bafite inshingano ku rugamba, kuva mu mujyi wa Bunagana wo ku mupaka za Sarambwe zafashe ku ikubitiro, kugeza abari mu bisagara bya Bukavu n'abari mu buyobozi bw'ingabo, kuva mu buyobozi bukuru Etat Major bwa FARDC kugeza ku bakomanda b'ibikorwa bya Zukora ya kabiri muri Kivu y'Amajyaruguru, uhereye ku buyobozi bw'ingabo zirwanira ku butaka, ingabo zirwanira mu mazi, ingabo zirwanira mu kirere, akarere ka gatatu ka gisirikare, ndetse n'ibiro bya guverineri w'umusirikare wa Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko rero bivugwa, General Major Sylvain Tikenge yabitangaje ngo ikigamijwe no gukomeza iperereza no kubona ibisobanuro ku ruhare rwa buri ruhande muri iki kibazo cya gisirikare gifite ingaruka zikomeye mu bijyanye n'urugamba ndetse n'umutekano. Umuvugizi wa FARDC avuga ko ibi bijyanye
no abo bofisiye bafunzwe. Ubugenzuzi bukuru bukaba rero bugomba gukora ibijyanye n'iperereza ryimbitse kugira ngo hamenyekane neza icyaba cyarateje ibi byagiye biba byo gutakaza ibice, ndetse nuko FARDC yagiye yirukanwa mu bice bitandukanye nk'uko abivuga. Dukomeje rero n'aya makuru, reka tujye ahangaha Uvira, aho rero bitangazwa ku gicamunsi cyo kuwa mbere ku igenekerezo rya 25 Myandagaro 2025 umusirikare umwe mu barinzi ba komanda segiteri Uvira muri Kivu y'Amajyepfo yishwe arashwe n'abarwanyi ba Wazalendo. Ibiro bikaba zarabaye mu gihe igisagara cya Uvira cyari kirimo ubwoba bukomeye ko izasarambwe zishobora kwinjira. Abashinzwe umutekano n'abari mwabiriya bice baravuga ko uwitabye Imana ko kanya ubwo yaraswaga mu gihe FARDC yari igerageza gukumira ibikorwa za Wazalendo ku baturage b'abanyamurenge bari mu mihanda itandukanye mu gisagara cya Uvira. Akavuyo kagizwe n'ibikorwa bya Wazalendo mu gisagara cya Uvira katangiye mu gitondo kuwa mbere, aho abarwanyi b'itsinda batezaga urujijo mu baturage b'abanyamurenge bari batuye mu bice bitandukanye birimo Ruvunge ndetse no mu bice by'imbere mu gisagara cya Uvira. Ibi bikorwa rero byaje nyuma y'aho habaye gushyingura umubiri wa Colonel Patrick Gisore wari witabye Imana mu cyumweru gishize azize impanuka y'indege yabereye mu birometero 34 uvuye Rubuti werekeza Kisangani mu ntara ya Chopo. Wazalendo yakoresheje uburyo bwo guhagarika abaturage bakaba baratangiye kwiba telefoni ndetse bakaba baragiye basahura n'ibindi bintu bitandukanye mu buryo bw'akavuyo kadasanzwe. Umwe rero mu barinzi ba komanda segiteri wa Uvira yitabye Imana ubwo yashwanaga n'abazalendo bashinzwe umutekano. Bavuze ko yarashwe mu gihe yari mu myanya y'akazi arwanira guhagarika abarwanyi bagendaga bafata abaturage babaka ibizabo. Ibiro bikaba byarabaye abashinzwe umutekano bari hafi, bikaba kandi bikomeje kugenda bigaragaza isura mbi bijyanye n'imikorere y'abazalendo n'imikorere yaba bamaze iminsi bagaragara mu bikorwa bitandukanye bashinjwa kuba babangamira umutekano w'abaturage ndetse bakabangamira urujya n'uruza mu bice bitandukanye nk'uko byagiye bigaragara. Mu yandi makuru akomeje kugenda agarukwaho cyane nuko FARDC yagize ikivuga ku makuru ajyanye n'ifatwa rya Uvira. Nabyo reka tubirebere hamwe, aho rero igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyakanye amakuru yatangiye gukwirakwizwa avuga ko inyeshyamba z'umutwe M23 zamaze kwigarurira igisagara cya Uvira. Amakuru y'uko izasarambwe ziri muri Uvira yatangiye kuvugwa kuva mu mpera z'indwi iheze. Cyakora umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare by'ingabo za FARDC bizwi nka Sukora ya kabiri, Lieutenant Mbuyi Kalonji Rigani, mu itangazo yasohoye yavuze ko ifatwa rya Uvira ari ibinyoma biri gukwirakwizwa n'abanzi b'amahoro. Avuga ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziryamiye amajanja. Uyu musirikare yavuze ko ingabo za leta zifite buri kimwe mu biganza byazo kandi ko zikirajwe ishinga no kudahungabanywa k'uyu mujyi. Yasabye kandi abanyekongo kutagwa mu mutego w'ibihuha z'inyeshyamba ziri gukoresha imbuga nkoranyambaga mu guca igikuba no guca intege abaturage. Uvira biravugwa ko yatangiye kugerwa amajanja na M23 mu gihe amakuru agera mu itangazamakuru yemeza ko izi nyeshyamba za Sultani Makenga zamaze kugota ibice bitandukanye ariko ziza gusubizwa inyuma bigizwemo uruhare rukomeye n'abakomanda kabuhariwe ba FARDC. M23 kandi biravuga ko ikigenzura ibice by'ahitwa Muhizi, Kitoga, Bibengwa, Rubuga, Rurambo, Musanga, Mukungwe, Mukenda, Kateja, Burimba n'ahandi. Nubwo Lieutenant General Mbuyi we avuga ko ibi atari ukuri. Kugeza ubu amakuru ahari nuko FARDC ikomeje kongera abasirikare ndetse n'ibikoresho mu bice bitandukanye, aho bari gukora ibishoboka byose kugira ngo babashe kurinda imbibi z'ibice byose bigenzurwa n'igisirikare cya leta. Ariko kugeza ubu biravugwa kandi biremezwa ko FDNB yahawe gahunda ikomeye y'uko igomba gukora ibishoboka byose igatabara ikigiza inyuma umwanzi, umutekano ugacungwa
mu buryo bwizewe kandi bwiza. Kugeza ubu rero umubare munini w'abasirikare bari kwerekeza mu misozi ikikije Uvira kugira ngo barindire mu ntera ya kure iki gisagara gifite agaciro gakomeye mu bijyanye n'ubucuruzi, umutekano, ndetse Burundi bukaba bwasinye ko butagomba gutakaza uyu mujyi kuko bwabugiye mu kaga mu gihe za Sarambwe zaba zikandagiye mu gisagara cya Uvira kiri mu ntera ibirometero 30 ugana i Bujumbura. Banywanyi nuko dufunze page y'amakuru yacu, niba ari ubwa mbere dukurikiye fyonda sabone ntuzongere gucikwa n'amakuru akomeye arebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.